Minisita wa Gavumenti z'ebyanga Raphael Magezi omukwigura kw'ekyombeko ky'embuga nkuru za district ya Kamwenge abirashendekerezibwe Minisita w'ebyobuhingi n'oburiisa hamwe n'obujubi Frank Tumwebaze kandi babanze kurambura offices zirimu ya chairman LC5 hamwe n'eya DC. Ngucyani kibasikaniito muteekateekeho hakintu kyakashara hawakuba ebindi bitongole byona kunakoze research nashangu na chairman LC3 nabasa kulya salary loan konkito kutugerizeho noza yo baronda no nashaba salary loan kushobera so itanturaganisa mutuzaguma kumuhereza ko kukibasika konkana we amabanja agashashura gwa Kamwenge town council Kamwenge district. Ekyombeko eki kihezeho sente ziri kurenga obuhumbi 5 kandi kizire kyamaririzibwa sente za Dr. Deep eziri kubarwa mwaka humbe n'ekicweka. Administration ya finance Gavumenti mweneze nkuru zone natural resource nimangu tuchayentenga bombeke zitu at least department tezo limuze kuza. Minisita Magezi nabwanye mahurikiriza enshonga z'abanyakamwenge ahibahire yo kushaba kwa municipality okuhangusya akatare okubongera endijomeruka no kwijusya mukuru w'ihanga okubakorera enguuto za koransi omutawuneji. Minisita mu kugarukamo kushaba kwabo ashoborera habwe enchemeruka emwe yayemerezibwe Ntonwa na Kabuye amazina gani ntekwa Obwegyese Egen district eine Kampala erumu Masaka erumu Wandegeya erumu mwenu mujabo mutara so za Kabuye kazukwata nazumanya na Ntonwa so niza kushaba government kwera nyikirize abo kwanoreba ago namagombora twabe twatandikire konkani getaga what we call operationalization batunga bebembezi batunge budget batunge n'abakozi ba government. Enshonga y'ekinombe kya simenti egambirweho nkankuru kandi yahamye kugirondera ombazi cyo buguza abantu bakirwana raburije so hati enshonga ejo naza kujigariza mu office yanje Kamagezi ndebe ngo nakikwatamo Kamwenge abakwetombo itanguna kace yabagamba ko kuza kongeraho kakanguha yaraganse ya municipality uza kutwara mu cabinet n'ezindi government kwerekire zarabamo n'ekintu baturumu bizara bestarabiremu biri n'ikiba cyabe cya Uganda yona abo kuba enshongezi omuntu mwana agenda yanazikoze campaign y'ekicweka Gashakwa Anthony Twine.